नुवेचे ग्रामसभेत शेतकारांचो विषय बरोच गाजलो। हायवेचे कुशीच्या वाठारांनी लँड फिलिंग चल्ला, ताजेर गरमागरम चर्चा जाली। खास करून एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर व्यवस्थित उलोवप जाल्ल्याचे सरपंचान सांगले। लँड फिलिंगाक लागून हायवे डिनोटिफाय करचो अशें पंचायतीन सरकारा कडेन मागला। पळयात पुराय बातमी। एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर आमी एग्रीकल्चर शेत उरचे आणि ताचे आणि खंयचो वापर परवानगी दिवची न्ही सरकारान हो निर्णय घेतला आणि एग्रीकल्चर पॉलिसी ते जाले आणि हायवे ते लँड फिलिंग जाता पळय आमची ही रिवर्स चाल आसा। इट इज कमिंग फ्रॉम वेर्ना एंड गोइंग रायट अप टू बेतूल। सो नुवे लागता ती हायवे जाल तेन्ना सुद्धा आमी तांकां सांगिल्ले इतले आता त्यांनी माती घातल्या आणि एक पळ केला ते सगळ्या इफेक्ट जाता, उदका इफेक्ट जाता, शेता इफेक्ट जाता आणि बाकी सगळी सृष्टी आणि लोकांकूय बी इफेक्ट जाता। लो लाईन प्लेन शुड नॉट बी फील्ड अँड दॅट इज ऑल्सो द कलेक्टर ड्युटी टू एन्श्युअर। इतले आता बेकायदेशीर हांगा लँड फिलिंग जाल्ले आसा, कोण काय तेचेर एक्शन घेना। आमी आमचे नाव दिवपाचे, आमी फक्त वचून आमचे पांय जोडोवपाचे कचेरींनी कित्या खातीर आणि काय कायदो लागना। जाय तेन्ना जाता मरे 24 तासांनी रस्ते चकाचक जाता, जाल्यार हें कित्याक जायना? वर्सभर आडनीत करपाक शासन दोळे बंद करून आसा आणि आमी हांगा झगड्याक पडटा। नुवें ग्रामसभा आज आशिल्ली आणि मेन focus was only on agricultural policy today. People want an expert who will come. We have informed them that actually the panchayat has taken an initiative to call for expertise knowledge which will be providing to all our farmers here. आरती जालो हा मोस्टली म्हणटा फार्मर्स म्हणटा ते इंटरफियर अजून जालो नाही विथ रिगार्ड्स टू द एग्रीकल्चरल पॉलिसी। आम्ही वॉर्ड मेंबर्स देखून आमगे पंचायतीचे दर एक फार्मर्साक विचारीत आसा अँड विथ दॅट रिगार्ड आफ्टर वी गेट एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम द कन्सर्न डिपार्टमेंट दॅट इज एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वी विल सेंड आवर सजेशन्स। देयरफॉर वी आर ऑल द टाइम रिक्वेस्टिंग द गव्हर्नमेंट टू कीप द एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन अबियन्स। दॅट इज अ मेजर थिंग। ओके, अनेक की शेत पुरयता म्हणून हायवे खातीर that is in concerned with agricultural policy only. There was one of the suggestion which was been done that no land filling should be done alongside the national highway which has been here and towards the service roads which are been functioning. जायते लोकांनी आमचे बारीक लोकांनी बीन and लोकांनी सांगला की थोडे प्रोजेक्ट्स बीन इलाय त्यांनी फिलिंग केले and they are trying to take the benefit of both the highways. That is why we are also asking the government to either denotify one of the highway also, which is alongside the church side. And there was a major demand from people that crimes have been increasing. There was a recent case in Nuwe jurisdiction. With that regards also they are asking for a little bit of patrolling which has to be increased within the village panchayat jurisdiction. bypass agricultural field है, the field has been filled without taking permission. You can take from Barua to Dode. So you can observe all along the road. So solely that property जो है, can partly land field of them fill केला. For example, I am giving you that Goa Siram. Things on that was the catchment area. So when I was Sarpanch, it was third area. So now आपके सगळे can रस्ते पावले. They want access from both the roads. This has to be immediately stopped. You take from Goa Ceramica example, then Mukar Vasudra, so everybody has been touching the new highway. Same thing. So Amka ne Shaturpa nahi, nor we will not have any catchment area for water. So that has to be taken care in this resolution also. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आणि मनीषा जाधव।